كتبتهم فنون أساسا كان أكثر فقه حديثة عربية صرف منطقة أصول عروضة في بلاغة التجمس فني توحيدة مصطلحات في كان كلمات برتني جواب شيختين إسان علمي الرافورنس حررقيتا الرا شيكون ببكما كان أكثر شيخ آدم يايا شيخ كمال شريفة شيخ عبد الرحمن يابدو التجمس شيخني شيخ إبراهيم بوغي الرا برتني kanneen qofaa miti osoo kanneen qofa osoo hin ta'in xumura irratti goobina haargee bahaa aanaa kombolchaa keessatti sheekanii sheek haaji Muhammad Saalih bin Sa'iid irraa sunana qara'uun sanadaa fi ijaazaa isaanirraa fudhachuun eebbifamanii jiru. Eegee waliin boodas karaa godina haargeedhaa deebi'uun bakka qunnee jedhamtu keessatti waggaa lamaaf haala oowwaa ta'een erga barsiisaniin booda gara iddoo dhaloota isaanii boofetti deebi'uun barsiisuu isaanii itti fufan. Barsiisuu isaanii keessatti qabsoo cimaa godhuudhaan namoonni isaanirraa eebbifamee iddoo adda addatti barsiisaa jiru kan lakkoofsan hangana hin jaamne kan dhibbaan lakkaawamuu miti. Ammallee kan umriin isaanii waggaa 80 darbee barsiisuu isaanii hin dhaabne jammaa kumaatamaan lakkaa'amuun barsiisaa jiru. Kana malees isaan umrii isaanii keessatti barsiisuu qofa osoo hin ta'in mootummaa fi hawaasa naannoo wajjin hariiroo fi walta'iinsa guddaadhaan wajjin jiraachaa turan. Kan adda namatti ta'u hojii tola ooltummaa kan akka biqiltuu dhaabuu fi daandiiwwan konkolaataa magaalaa fi baadiyyaa wal qunnamsiisu kan dheerinni isaanii kiiloomeetira 20 caalu baasuun isaanii waan nama ajaa'ibudha. Yeroo karaa kana baasan qabeenyi uummataa kan isaan haala tasgabbaa'aa ta'ee fi karaa nagayaatiin karaa irraa kaasan hundeen bunaa 400 caalu osoo maallaqatti shallagamee birrii 100,000 fi 50,000 kan shallagamudha. Akkasumas jimaan birrii 200,000 fi birrii miliyoona 2,500 fi manni birrii 15,000 kan shallagamu yoo ta'u humni namaa immoo birrii miliyoona 1,672 yoo tilmaamamu walumaa galatti birrii miliyoona 4,347 kan herreegamu fi baasii tokko malatti baasanii jiru. Karaa hojii baay'ee nama dinqisiisu kana osoo hojjechaa jiranii irratti bara 1996 Ramadaana guyyaa sadanii irratti ajajaa isaatiin addunyaarraa hojjechaa jiru. Kan afaan Amaaraatti isinii dabarsu Salaahaddin Sheekh Salaahaddin Sheekh Muhammad Sheekh Umar Aliyyoo kan jedhamu barsiisaan dhaqasaa jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የክብር ሼክ ሐሚድ አሊ ወዳጅ አጭር የህይወት ታሪክ። ሼክ ሐሚድ አሊ ወዳጅ ሩቅያኒ ከሚባሉ እናት ከአባታቸው አሊ ወዳጅ በሂጅራ አቆጣጠር 1356 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1937 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር 1929 ዓመተ ምህረት ላይ በምዕራብ ሐረርጌ በቦኬ ወረዳ ሃሮ ሙዳ ቀበሌ ተወለዱ። የአምስት ወንድና የ10 ሴት አባት ነበሩ። በልጅነታቸው በጣም የዲን ጉጉት ስለነበራቸው በ5 ዓመታቸው 30 ጁዝ ቁርአንን ጨርሰዋል። ከዛም በኋላ በተለያዩ አገሮች ለምሳሌ ምዕራብ ሐረርጌና ምስራቅ ሐረርጌ በመሄድ የዲን ዕውቀት ቀሰሙ። እድሜያቸው 30 ሳይደርስ የተለያዩ የዲን ዕውቀት ቀስመዋል። እንደ ምሳሌ ፊቅህ፣ ሐዲስ፣ አልዓረቢያ፣ الصرف، المنطق، الأصول، الحروف، البلاغة، التوحيد፣ المصطلح የመሳሰሉ ናቸው። ዕውቀት የተማሩ ከብዙ ዑለማዎች ነው። ለምሳሌ ከምዕራብ ሐረርጌ الشيخ كمال شريفة፣ الشيخ آدم يايا፣ الشيخ عبد الرحمن ያብዶ፣ የሼኾች ሁላ ሼኽ የሆኑት الشيخ إبراهيم ቦኼ ነበር። ከምስራቅ ሐረርጌ የተማሩት ደግሞ
የሼኾች ሁላ ሼክ የሆኑት ሼክ መሐመድ ሷሊህ ረሕመቱላሂ ዐለይሂ ነበር። ከነሱ የተማሩት ሱነንን በመማር ሰነድና ኢጃዛ ወስደው ተመረቁ። ከዛም በምዕራብ ሐረርጌ በመመለስ ቁኔ በሚባል ከተማ ቁኔ በሚባል ሀገር 2 ዓመት አስተምረዋል። ከዛም ወተወለዱበት ሀገር ተመልሰው ብዙ ሰውን በማስተማር ላይ ነበሩ። ከነሱ የተማሩ እና የተመረቁት በመቶ የሚቆጠሩ አይደለም። ለእውቀት ካላቸው ጉጉት የተነሳ እድሜያቸው ከ80 አልፎ እስከ 1000 የሚቆጠሩ ወይም ከ1000 በላይ የሆኑ ተማሪዎችን ያስተምሩ ነበር። ከመማርና ከማስተማር ውጪ ከመንግስት አካል ጋር አንድ በመሆን ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ይጠቅሙ ነበር። እንደ ምሳሌ የቡና ችግኞች በመትከልና በገጠርና ከተማ የሚያገናኝ መንገድ ከመንግስት ጋር በመሆን ህዝቡን በማነሳሳት ከ20 ኪሎ ሜትር የሚበልጥ የጥርጊያ መንገድ አዘጋጅተዋል። ይህንን መንገድ ሲጠርጉ 400 የቡና ችግኞች፣ 2500 የጫት እግርና 5 ቤት ህዝቡ ለመንገድ